ni kuwa gatatu tariki 16 Werurwe 2022. Ni umunsi wa 75 2022. Uhereye umunsi ukagera tariki 31 Ukuboza uyu mwaka harimo iminsi 290 ari nayo isigaye uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu munsi ahahise, niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yashize? Umwaka wa 37 mu ruzinduko yarimo ku butaka bw'Ubutaliyane avuye iwe ku kirwa cya Capuranaye, Empereur Tiberius yapfiriye mu kigobe cya Naples mu Butaliyani. Umwaka w'igihumbi n'ijana 90 abacrusadero n'abantu barwaniraga kubohoza Yerusalemu bakakura mu maboko y'Abayisilamu batangiye ubwicanyi ku Bayahudi babaga muri Europe Ubwongereza. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1527 umwami w'abami Babul wo mu Buhinde yatsinze Abarajput mu ntambara ya Kanwa, akuraho ubwoko bushya bw'Abahindu bari bakibabe mu majyaruguru y'Ubuhinde. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1621 Abahinde ba mbere cyangwa se abitwa Abamerindie Red Indians bigejeje ku bakoloni b'Abongereza muri Plymouth muri leta ya Massachusetts muri leta z'ubumwe za Amerika. Icyo gihe yari kolonijwe n'Abongereza. Tariki 16 Werurwe umwaka w'1802 hashinzwe ishuri rya gisirikare rya West Point Academy. Ni ishuri ryizemo benshi bakomeye barimo n'uherutse kuba perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1833 Susan Hayhoff yabaye umugore wa mbere wasoje amasomo muri koleji yigishaga ibya farumasi. Ni ukuvuga ko yabaye umugore wa mbere wasoje amasomo mu ishuri ryigishaga ibyo gutanga imiti. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1835 ingabo za Union zari ingabo za leta zari zagumye hamwe zanze kwitandukanya n'izindi zari zigize leta z'ubumwe za Amerika. Izi ngabo za Union zabashije kumenera mu birindiro by'ingabo za Confederation zari ingabo zashaka kwiyomora kuri leta z'ubumwe za Amerika zigakora izindi leta zazo kubera ko batari babashije kumvikana kwikurwaho ry'ubucakara. Itariki nk'iyi kandi mwaka w'1907 ubwato bw'Abongereza The Invisible bwari bunini ku isi kubwubaka byararangiye ku ruganda rwo muri Glasgow muri Scotland cyangwa se Ecosse mu Gifaransa. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1913 ubwato bw'intambara bw'Abanyamerika Pennsylvania bwapimaga toni 15,000 bwaratashywe ku mugaragaro ku cyambu cya Newport muri leta ya Virginia. Tariki 16 Werurwe mu mwaka w'1928 leta z'ubumwe za Amerika yohereje izindi ngabo zigera ku 1000 mu gihugu cya Nicaragua cyarimo intambara. Ni igihugu giherereye muri Amerika yo hagati. Tariki 16 Werurwe mu mwaka w'1935 Adolf Hitler yategetse ko Ubudage bwongera gutunga intwaro ndetse bwirengagiza bunanga burundu amasezerano ya Versailles yabubuzaga gutunga intwaro izo zose, ndetse ayo masezerano yabuzaga Ubudage gutunga igisirikare. Gusa icyo gihe Hitler ategeka ko Luftwaffe igisirikare cyabo kirwanira mu kirere kibaho. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1939 Ubudage bwigaruriye Czechoslovakia yose, aho ni mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1945 ingabo z'Abanyamerika zatangaje ko zafashe agace ka Iwo Jima nubwo hari Abayapani bake bari bakirwana muri ako gace. Tariki 16 Werurwe mwaka w'1934 Perezida Lyndon Johnson wa Leta z'Ubumwe za Amerika yagejeje kuri Congress wagereranya n'inteko ishinga amategeko y'Abanyamerika umushinga wo gutanga miliyari 1 y'amadolari mu kurwanya ubukene bwari bwugarije benshi muri icyo gihugu. Tariki nk'iyi kandi mwaka w'1968 ingabo z'Abanyamerika zari muri Vietnam zasengeye igiturage cyari kiganjemo abagore n'abana. Iki gitero zagabye kizwi nka My Lai Massacres.
Itariki nk'iyi mu mwaka w'1984 Mozambique na Afurika y'Epfo basinyanye amasezerano yo kudaterana ndetse no gushyikirizanya abanyabyaha. Tariki 13 Werurwe mu mwaka w'1995 leta ya Mississippi, imwe mu zigize Leta Zunze za Amerika, yemeye ko yakuyeho ubucakara mu buryo bwemewe, nubwo byari bimaze imyaka 130 byemejwe na Kongere ya Leta Zunze za Amerika. Iryo tegeko ryageze mu 2013 aribwo ribashije kwemezwa muri iyo leta, ndetse bimenyeshwa abashinzwe ububiko bw'inyandiko muri Kongere ya Leta Zunze za Amerika, bituma iyo nayo iba leta yemeye ikurwaho ry'ubucakara. Mu mwaka w'2014 ku itariki nk'iyi, abaturage bo mu gace ka Crimea batoreye kwiyomora kuri Ukraine bakisangira Uburusiya, kimwe mu bintu bikomeje n'ubundi intambara iri guhuza ibyo bihugu byombi kugeza amagingo n'ubu. Ni intambara imaze imyaka 8. Ese nabahe bantu bakomeye bavutse kuri uyu munsi mu myaka yashize? Ni bande bavutse tariki 16 Werurwe umwaka wari wo wose? Dusubiye inyuma mu kinyejana cya 18, tariki 16 Werurwe umwaka w'1751 havutse James Madison. James Madison yabaye perezida wa 4 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1789 havutse George Ohm. George Ohm yari umuganga w'Umudage ndetse akaba n'umunyabugenge. Mu mwaka w'1822 ku itariki nk'iyi havutse John Pope. John Pope yari umusirikare wa za leta zari zaharaniye ko Leta Zunze za Amerika igumaho muri US Civil War. Mu mwaka w'1912 havutse Thelma Catherine Patricia Ryan Nixon. Uyu mugore ufite amazina areshya atya yari umugore wa Perezida Richard Nixon, bivuga ko yari First Lady wa Leta Zunze za Amerika. Itariki nk'iyi mu mwaka w'1926 havutse Jerry Lewis. Jerry Lewis ni umunyamerika ukina amafilme ndetse agakina na komedi. Mu mwaka w'1911 havutse Joseph Mengele, umunazi wiswe muganga w'urupfu. Mu mwaka w'1959 havutse Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Norvege, akaba n'umunyamabanga mukuru wa NATO, North Atlantic Treaty Organization.